Qatar FIFA World Cup khelmeka quarter final zan khatna khelzo anita a quarter final match li kheltura match ni khelzovin champion tura rin kai zinga langsar ber pol Brazil an tlahlol maya in khel ngainom big ti theitur atangin Argentina in Netherlands an pet lave bok ani kha quarter final match masabera Croatia le Brazil in machonin in khel tran ma a chaktura rin kai jok chu Brazil hi an nia player en po a thajok chu Brazil hi ni in heti chung hian Croatia hian 4-3-3 formation mangin forward player pathum mangin Brazil hi an machon ngama Brazil in an formation man thiam sa 4-2-3-1 an mang vele boka Brazil hian an noranga Croatia in an goal vengin counter attack atangin an noranga tia mitam takin an ngai tu alain Croatia in goal vena counter attack atanga in nga ringot an du bi khau lo team huai senzia kan hmuwa Croatia hian rem changa om phot chuan Brazil player langsar pui laka passing game nget tak an kalpui theya Luka Modric le anauten Brazil an hlau bik lo ti lan tirin Croatia team hi an tang rual thaleya Brazil point goal khung ngei tumin hun tha an jong na sa hle ma se hun pa ngaya goal alut lova first half anin buk tok ang reng viau nia alan lain second half ero Brazil in hun tha tamjok an neya ma se Croatia goalkeeper Dominic Livakovic paltlang theilovin extra time minute somthum an khel chhunjom angai phata ani extra time a hian Brazil hian an nor na jok ma extra time first half hun pek bel minute za parukna goal alu tange Brazil ta Neymar le athian te chuan rang taka ball in passin Lucas Paqueta pass thazet chu Neymar chuan chep takara goalkeeper la bumtel shamin apet gola he goal lu na tura Neymar class sanzia aril rufim zia le thiam zia kha in ngai tuana lu masatu ani ve thau karing Brazil in extra time hun top rual deuh tho in ma an hroina goal an khunga minute som panga dang ala oma Croatia in an khung ve lo chuan Brazil in semifinal an lu tanga European ramzok hi an tladon extra time second half following her chuaka Croatia hian goal an mamo zia in ria in anor tu zoka an tang ngal chata goal ero an hlo chuak theilok lo ma se hun top ma minute thum chau aom to ti in minute za som pasarina bench atanga an dalu or sits asiam sak atangin bench atang ve ka lut Petkovic chuan Croatia sipur asuta Petkovic hian apet that chu thusan ni sela Marquinhos san ball kal alodang per ve deuh bok nen Alisson Becker chuan adang man tabik lova Croatia hian an sipur sutin goal dang khung bel turin hunin adai talova penalty shootout an thlengta Croatia in pet masa in Croatia tan hian Nikola Vlasic West Ham player Italian club Torino a khelmek chuan apet masabera goal lai taka pet ma se Brazilian goalkeeper Alisson adaif miawa a goal chiang hle Brazil tan Real Madrid rol thar duom Rodrigo chuan penalty masaber hi petin goala achantir zolova Croatia goalkeeper Livakovic Croatian club tha Dynamo Zagreb a khelmek chuan thatakin alodan saka Croatia tan Lovromayer pen chuak vele in France club Rennes tana khelmek attacking midfielder hian goal lai taka pet vele in Brazil goalkeeper Alisson hian asir lama ris alola vele thung boxia Alisson hian bo sualin a goal le ta a Brazil tan Casemiro an pet vele in Manchester United defensive midfielder hian thazetin goal a chantira Brazil hian penalty an pet voi thumna goal an nei ve ta chau Croatia tan Luka Modric kumsom thum pasari mi ani to chunga Real Madrid in ngana lani thei he mecha Croatia game khai khom tu ber lani le zel ta bok hian Alisson a ball una lama thatakin akhung vele a Brazil tan ben chatanga lut Pedro Brazilian club Flamengo striker chuan kul takin apet lut vele ngal Croatia tan Mislav Orsic Croatian club Dynamo Zagreb attacking midfielder chuan la du bik talovin Croatian penalty voili na hi goala achantir vele a Brazil tan PSG defender Marquinhos apen chuak vele a ma se he defender hian golban apet pera ball per chuakin Brazilian penalty voili an pet atangin voini an pet goal talova team pahni da hian penalty voili ve petin Croatia in an pet goal vek lain Brazil in voini chau an pet goala
Croatia hian penalty shootout a Brazil hi goal ni nan hnia Brazil hi an tlata a Croatia zok hian semifinal anin hlangkai ta ani riat ve mai maya Croatia ta na penalty pe tu te kha midfielder vek an nia Brazil ta na pe tu player pali te kha defender midfielder le striker te an ni thung tikhan Croatia hian group stage an pal tlanga piangin semifinal anin pet kai ta zia an record chuanom tak hi chom nung ta zelin tuna chuan an van nei kum ani ve to an be sei hle in arin oma Brazil ero sangni pahnia an champion nuwa khan final an la in pet kai le mi alova sangni sompalia semifinal anin pet kai kha an champion nuwa an thlen san le ber tum ani Neymar hian gola khung le ta ka wangin Thlirletna lama po kan lo sei thuak to ang khan Brazil ta na gol khung tamber Pele record ani rualta a Pele hian go somsari pasari khungin Neymar hian in khelma in go somsari paruk akhunga Croatia laga gol khat akhung le ta ka wangin Neymar hian Brazil tan go somsari pasari akhung tling ve ta chia Pele record ni rualin Brazil ta na gol khung tamber Pele le Neymar te hi an ni dun ta a tunwa kapa hian Neymar hian record thar siam theita loma sela hun kal zel tura chuan ramtan ala in khel chhun zomani chuan Neymar hi Brazil ta na gol khung tamber record siam tu ani ngei arin om ta hle makve mai bok chu Neymar hian World Cup a European ram tumruk ma chon to in European ram laga hian gol thuma khung to a ma se heng European ram tumruk a ma chona changa gol thuma khung te hi Croatia laga khung vek ni in sangni sompalia khan gol ni alo khung to a kumina gol khat khung le in abak World Cup a European ram dang an ma chon te laga Neymar hian gol a khung mi lo ani Brazil an tlak ta ka wang hian dar kar tampo aliam main an coach ti te chuan aban thu puanga Brazil hian kai hroi tu thar an nei angai don tabok quarter final match ni na Netherlands le Argentina in ma chonin anni pahni hi World Cup a lawin ma chon photo an nia abegin kumsa kha zakwa somko pariata quarter final a anin ma chon tuma Netherlands in minute somko na an gol khung an chakpui tum te kha an borok ti sang zual tu zinga mi ania anni pahni hi football ramro puizinga soithin ni in mi pui be sei po asanga chutiang kara chuan Netherlands hian anin rem dan pa nga in 3-4-1-2 formation mangin Argentina hi an ma chona Argentina ero in mi pui makti formation mangin kumin World Cup a voi khatna defender panga an tlara midfielder pathum ha Messi le Alvarez anin koptira Argentina manager Scaloni an makti a hloa adoi zoka atangta emni ti zona apiang ngal bok mase khelmola Argentina in game mu mal zokan khela Netherlands game amu mal lei theilo mase gol ma hun tha ero anin siam tam lutuk theilo ve a hun tir lam phei hi chu in khel mu nam takti tur ani lem lo mase arei tiala amu nam tiala mini samthum panga na Lionel Messi finzia alang chuak Molina tan bol du thu sama pe a Molina hian thataka la lutin anram tan an ma hroina gola khunga first half a goal dang lu belawin South American team hian ma an hruai zel second half a Netherlands in an nor chia mang chuti lain andu angin Dutch team hian an nor na tok lei theilo ani bera mini somsari pathumna penalty an la choi zui Dutch right back Dumfries chuan Argentina defender akuna titlua referee in penalty spot kokin he penalty hi Messi an chiang takin gola akhunga Dutch goalkeeper achamhan meulo Argentina hian mini somsari pathumna sini fain man hruai dera Netherlands lami mini som pasari chau an nei to chaktur phei chuan gol thum khunga chhuabel mi alo angaya an din mun a chhle Netherlands hian akotopa ti ni om fashanin player skill sang tak nei ni lem lo mase palian bolka nga thatak tur workhorse andalu ta a hei hian omzia anei thui hle bolka nga Argentina defender ten an tau khal hlei theilova mini somriat pathumna ben satanga lut fek barkhai sa cross ball workhorse hian atau lut in khelborok asang thar hleya Dutch team tan golom na huna omlo rang taka tlan le din in khelan tan le ta a Netherlands in ball an vorna sa ball ka nga Argentina in an phak box silo hun pa nga ya zova minute som lai pek bel an ni minute som pek bel hi Netherlands base seina pot seitu anita a hun pek bel top lama hian Netherlands in free kick an hlo chuak
gola an pe done moti lain cup winners chuan fingzetin Argentina wal naya om Weghorst tu alirina pass thuta ven man ani talo Netherlands hian hun pek bel top rualin Weghorst mangin an sipur an su zo tamaya in kheltran tir lambo ruak le hun top lambo ruak chu ain let ling thok ani ber extra time minute somthuman khel chhun zoma heta hian Argentina hian norzokin ball po an changtam zoka mase goal alu bel theitalova penalty shootout ta quarter final match masa chinfelani nuwa quarter final match ni na po hi penalty shootout bokin chinfel ani vele ta a Netherlands in pet masa in Liverpool defender le Dutch team captain ni bok Virgil van Dijk chuan a pet goal talo Argentina tan Lionel Messi chuan pet masa berin a pet goal ta thunga Steven Berghuis Netherlands goal masa jok chiam saktu Ajax midfielder hian pet vele in goal a chantir theilo le a Netherlands tana penalty pet masa tu Van Dijk le Berghuis te pet hi Argentina goalkeeper Martinez Aston Villa goalkeeper hian thacheta lo dan sakin hei hian Dutch team din mun ati chia in Argentina din mun ati thata hleya Argentina tan PSG midfielder Lona Juventus a khelmek Leandro Paredes pen chok vele in Argentina penalty voi ni na hi gola achantira Netherlands tan cup winners Italian club Atalanta player chuan pet goal vele in Argentina tan Gonzalo Montiel Sevilla right back hian akhung vele ngala Dutch team sipur su zautu Weghorst English club Burnley tan Premier League ate po lo khel to tuna Lona Turkish club Besiktas sa khelmek chuan pet goal vele in Argentina tan kumin World Cup a ming chertak Enzo Fernandez Benfica midfielder chuan a pet goal lo vele ta thunga Fernandez hian goal zone a pet lovin Argentina changna goal khung theina hun tha a hla pet goal se South American team hi an chak to dona ma se a goal ta si lova Netherlands in be sei an nei sang zual Dutch club lian PSV player Luke de Jong pen chuak vele in Dutch team tan a pet goal ta nge ya Argentina tan Lautaro Martinez pen chuak vele in Inter Milan player hian a pet goal lo chuan team pahnih anin tluk chia dona a pet goal chuan Argentina hian semifinal an lut don chutiang pressure sang tak nuaya chuan he player ton hriat nei thato tak hian hla du lovin a pet goal ta a Lionel Messi le a thiante hian World Cup semifinal in hlang in Virgil van Dijk le a thiante an tlata ani Netherlands le Argentina in khel hi kumin World Cup a kat phortam na berni in ka som pakwa lai phorani a World Cup chanchina yellow card phortam na berni bokin yellow card som pariat te meu an phora Netherlands player pasari in yellow card pariat choin player pasari in yellow card pariat an choi theina chanchu Dumfries kan yellow card pahni a choya red card muin no chua ani kha wang khan ani a Argentina player pariat in yellow card pakhat theu choin avain pariat an choi boka chu ba ka chuan Argentina coaching staff ami an defender thin Walter Samuel le manager Scaloni ten yellow card an choi boka avain yellow card hi som pariat phor ni in red card pakhat phor ani boka card hrim hi som pakwa an phor ti na ani chu card phor atama wang ringot po hian he match hi hun kal zela po soinon fo alani ang kumsang ni paruka kha Netherlands le Portugal in machon tumin card som pariat phor ani a red card pali phor tel ani kha sangni som World Cup final a khan Spain in Netherlands an ne tumin English referee Howard Webb khan card som pali a phora red card pakhat atel bokani kha tun tuma hian khang card phor tamna mecha yellow card an phor record kha khumin Netherlands le Argentina in khela hian yellow card som pariat jet an phora ma se mak vedeu chu hun pa ngai le extra time thlengin tu man red card an choi lova player kimin an khel tluan vek penalty shootout china khan red card phor ani chawa heng card zoza hi Spanish referee Antonio Laho sa phor vek ania he referee hi alar zual pha hle don ti achiang tabok farsa fa kat panga kan hmu nu in second half minisom sari parukna atangin kat hi akha tokin kan hmu deuh chara penalty shootout thlengin kan hmu ta zelani kha engpo ni sela kha result awang khan Argentina hian record har siamin World Cup a penalty shootout ta chaktamber anita a World Cup a hian penalty shootout tum rukma chonin tumnga an chakta a
Ani aya World Cup a penalty shootout ta chaktam an omlo Argentina goal khatna khungtu Molina Khan an ramtan a goal masaber khunga match somni le panga a khelna che ni bokin an ramtana a goal khung masaber hi a hluveng veng hle Lionel Messi Khan assist anei le ta ka wangin World Cup a Argentina player assist nei tamber Diego Maradona atuglona atlem ta hlea Maradona hian assist riat nain Messi hian sari aneya hei baka hian Messi an World Cup a assist sari anei te hi player shan theu asiam sak player ngai laka assist anei non a ommia lova player sang theu pasari in an khung tur asiam sak ti na ani chu hei lo po ala om cheu Messi hian Argentina tan World Cup a gol khung tamber Gabriel Batistuta record goal som chu ani rualta a World Cup kalmeka hian Argentina tan gol khung tamber ni theina hun tha semifinal a anei dona record thar siam thei tak mo Argentina hian World Cup a quarter final an pal tlanga piangin semifinal po an pal tlang zia kumsang khazakwa samsari pariata an championa sangkhazakwa somriat paruka an champion lea sangkhazakwa somkwa ero final an van duaya sangni sompalia final an van duai le bok ani kha kumsang khazakwa somthuma khan final lutin kumsang khazakwa somsari pariata champion ma sela khang kuma te khachuan quarter final a omlova group stage atanga quarter final omlovin stage sang jok an khel thin lai kha ani heti zong po hian asoi theyang chu Argentina hi World Cup a semifinal a an tlangai lo he Argentina team Lionel Messi omna ngai ven hlo tak hian semifinal anin hlang kai ta ania Qatar FIFA World Cup khelmeka hian eng tak ang zui zelang mo